Ole, se baile be kule. Hei, kan mongin PX 120 minute orania. PX house ma chon ron in tegan te. Ron sia ber. Kan theng chu abikin han tar kan te mo. Le I silai toy ngai na tu tan chuan. Also ma asmut zega. Amar chu unregulated ania. Hian engemaw chena akapi du tu sam lo thina nei ta asan amar chuan tina video pada kan soi tong khanin zani tu za somriat ti te za somriat za somru in ka ti te za somru za somma in ka ti ang chi te mo khata khan that na deuh chu nei ma sela atam zoka entina na mitam zok hi han ting lem no kan nia chunga chuan blinking nom ti te comparison target na te ka nom ti te kan nia amar chu chunga chuanin du thu sam phalo thina dewina chunga chuan regulated in ka upgrade dona hi aron order thei amar chu regulator man le abat thar man kha atel don tinan me chu kanam chuan in khap lokola chuan ka siam zo huna aron tilanga bat hi midang ka tuk tiranga chuan ka regulator ka vuanga chuan hemi zong hi power plena man don ni chuan a transfer port valve te lian vek in kan thlakanga hamar spring te pawh kan thlakanga chuan hamar tunar te pawh kan vuanga mo hian kan ti don ni ka nei an dar tanoi me soi to ang khan eme bottle hi kan la mang thawanga amara chu a z valve bel te hei ti tiu teu te compact deuh ni ta amar chu hi regulator kan vuanga ta hian hemi zong hi soi to ang khan power plenam turin don ni alian don khop mai chuan a kap po hian a dona 13 grain GSB howe mo eng po ni se 13 grain class kha zare somwa tang zakwa vela kap turin kan siam manga na over po kha atul lo chan chu video entry chu entry mana ka customize to pakhat kha 500cc akha in voi somhuk so ka ba 900 anilo 13.43 kha zakwa somsari velin ka pa kha em ka chu tul hem lo ba ale chon du pa pon kap na til tu ba atik niam le amar jo kap ka tha ti tho box ya tin nga ti zel chun som tak lo he po hi regulator kan vuanga botol po hi kan la manga rm theita ne la hi carbon fiber kan thla ga chuan hi plenam vek tur ni kri do kha chuan hi zor lai nia a thar thlak ani chu ka upgrade don ani chuan upgrade zo result kai mu ti don nia kan du tok phatang